Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigerekerezo rya 29 Myandagaro 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera muri territoire ya Fizi, aha ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ikomeje kuva ku munsi w'ejo kugeza amagingo ajya urugamba rukomeye rukaba rukomeje kugenda rugaragara hagati ya twirwaneho Gumino Android na Red Tabara. Bikaba rero bivugwa ko bari gufatanya na AFC nkuko kote yo ku ruhande rwa FDC ibitangaza. Turaza kubabwira ibiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa n'abayobowe na Ngoma Nzito mu midugudu ya Rugezi, aho imirwano ikaze ikomeje kumera mu buryo budasanzwe nyuma y'amasaha 28 nyuma y'amasaha 48 urugamba rwakaze. Turaza kubabwira byinshi kubiriko biragenda biboneka. Turababwira prendre initiative ndetse na prendre initiation ikomeje kugenda igaragara muri ibi bice. Turababwira ko FRDC yamaze gukora défendre les populations locales muri ibi bice. Turaza kandi kurebera hamwe la guerre philologique, intambara uburyo iri kugenda ikorwa mu buryo budasanzwe. Turaza kandi no kubabwira ibiriko biragaragara mu minembwe, turebe contre offensive uburyo ingabo zikomeje kugenda zitwara mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kurebera hamwe titiner la ligne de front, turebe rero uko ibintu bihagaze. Turaza kandi kubabwira caractère prolongé uko bihagaze. Turaza kandi kugaruka kuri la topographie montagneuse, turebe uko bihagaze. Turabwira kandi multiplicité des acteurs armés, turebera hamwe kandi bijyanye na complexe asymétrique. Turaza kandi gukomeza kubabwira ibidasanzwe bijyanye na répondre initiative mu bice bitandukanye uko biri kugenda bikorwa bitandukanye nuko mbere byagendaga. Turaza guhagara mu minembwe tubabwire ibikomeje kugenda bigaragara aho mu baturage agize ati turimo guhunga n'abana bacu ntituzi aho tujya, imirwano ntitukomeje kugenda tuyumva mu magambo gusa nkamwe, ahubwo twebwe kugenda iduteza ibibazo, turi mu byago bikomeye. Turaza rero kubibabwira mu buryo budasanzwe. Turebera hamwe crise humanitaire uko ihagaze ngaha mu minembwe, turibuze kandi no kujya ku zindi axe turebe uko bihagaze. Turibuze kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda bibera mwenga, intambara ikaze yaturutse hagati ya AFC n'abarwanyi ba Wazalendo naho yafashe indi ntera, aho rero umwe mu bayobozi bo muri aka gace amaze kutubwira uti barimo kurwana kuva mu gitondo muri Muhuzi. Inyeshyamba za AFC zavuye mu ishyamba rya Matundi muri territoire ya Mwenga zifunga indi front muri Muhuzi nkuko rero bivugwa. Turarebera hamwe moavre de bombardement muri ibi bice, turebe uko bihagaze. Aho rero umwe mu baturage batubwiye uti kuva imirwano ibereye hafi ya Rubambe abanyeshyamba bo za AFC bahungiye mu ishyamba rya Matundi, bavanye imbaraga zikomeye juste en carrière minérale de Kanyaruhumba. Aho rero avuga ko bari kwataka muri ibice byacukura amabuye y'agaciro. Turababwira rero stratégie de projection offensive uko ihagaze. Turibuze kandi kubabwira ibijyanye n'ibyatangajwe na Kanyantende mu Nguti, uyu akaba rero ari undi muyobozi ukomeye mu gace ka Muhuzi. Turabwira kandi biri kubera muri groupement do Kigogo muri chefferie Ruwindi, turebe uko bihagaze ibijyanye na caractère de expansion, turebe ibivugwa kuri considération des positions. Turaza kandi kubabwira autre dimension ko bimeze. Turebera hamwe kandi bijyanye n'ibivugwa ko FNL de Aroye Nzabampema nayo iri muri ibi bikorwa bya gisirikare. Turaza rero kubabwira caractère régionalisé uko ihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera muri localité do Karemba muri groupement Basimukinji ya kabiri. Turebere ibiri kubera muri segiteri ya Injobwe. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda bigaragara ko tenir saint position uko bihagaze. Banywanyiro tugiye kurebera hamwe uko urugamba ruhagaze mu buryo bwa gisirikare par infiltration bitandukanye n'ibigenda bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Tureba kandi avantage numérique soutenir la front
turebe uko bihagaze. Ni muziro tureberamo ingingo ku yindi, tuve aho byatangire tugeze aho bigeze kugeza amagingo ajya. Nkwibutse ko turi kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 29 Myandagaro 2025. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, hitura munsi ya video kandi kuri buto yanditseho ijambo sabone uyongere mu muryango mugari w'abatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza nga byibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Ndatangira nkubwira ko kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 29 Myandagaro muri teritwari ya Fizi, imirwano ikomeye hagati y'itsinda rya Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro nk'uko rabo ku ruhande rwa leta bivuga. Harimo Twirwaneho, Gumino, Android na Red Tabara. Bakaba rero bari gufatanya na AFC nk'uko amakuru akomeye ari gutangazwa n'abo ku ruhande rwa FDNB bivuga. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'uko ku wa gatatu Wazalendo yari iyobowe na Ngoma Nzito bafashe umudugudu witwa Rugezi nyuma y'imirwano ikaze yamaze amasaha agera kuri 28. Gufatwa kwa Rugezi ikaba rero bivugwa ko zabaye intsinzi y'igihe gito. Umwe mu banyamuryango ba societe civile muri Fizi yagize ati imirwano ikaze yahuje Wazalendo bari kumwe nabo basanzwe bakorana ba FARDC na coalition y'imitwe yatwirwaneho barahanganye bikomeye. Harimo Android, Red Tabara bafatanyije na FC nyuma y'imirwano ikaze. Wazalendo nibo bigaruriye Rugezi nk'uko rero yo muri societe civile yabibwiye ikinyamakuru ACTU. Iyi ntsinzi y'igihe gito yirerekana uburyo Wazalendo bari kugerageza gukora la plan initiative kongera gufata ubuyobozi muri iyi ntambara mu gisirikare. La plan initiative bikaba bisobanuye uburyo ingabo zitakaza icyizere cyangwa umwanya zibona mu buryo bwo kongera kugaragaza imbaraga zikongera kwigarura kandi gace. Uko rero bigaragara mu itangazo ryasohowe ku wa gatatu, AFC yamaganye igitero cya Rugezi ivuga ko cyakozwe na Wazalendo bafashijwe na FARDC mu misozi ya Fizi no mu bice bya Minembwe. Izi nyeshyamba zavuze ko zikomeje défendre les populations locales, kurinda abaturage bo mu misozi ndetse ko batazigera bemera ko bakomeza kuba babura amahoro. Mu by'ukuri iyi mvugo irerekana la guerre philologique, intambara ishobora kuba yaba mu buryo budasanzwe mu gisirikare. Guerre philologique bivuze uburyo impande zombi zikoresha amagambo mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga mu rwego rwo kugira ngo batange ibitekerezo ndetse bazamure n'amarangamutima y'abaturage. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu amasasa akomeye yongeye kumvikana hafi ya Rugezi no mu misozi ya Imbibi na Minembwe. Abarwanyi ba Wazalendo bavuga ko AFC hamwe n'imitwe ikomeje gukorana nabo bari gukora contre offensive, igitero cyo kwishyura nyuma yo gutakaza bimwe mu bice bagenzuraga. Contre offensive ubu ni uburyo ingabo za FARDC zigenda zikoresha mu rwego rwo kugira ngo zibashe kwisuganya ndetse zongere zifate ibindi bice bitandukanye. Biravuga ko kandi n'izasarambwe nazo ziri gukora contre offensive, aho izasarambwe ziri gukoresha uburyo bw'ingabo zikomeza kugenda zisatira ndetse zikusanya kugira ngo zisubize ibi bice bya Rugezi nk'uko amakuru atugeraho. Umwe mu Bazalendo mu butumwa yamaze kohereza yagize ati turi mu rugamba rukomeye, AFC n'abambari babo baragerageza kwisubiza Rugezi ariko tukomeje gukora tenir ligne de front, gufata no kurinda ibice twigaruriye. Nk'uko rero bigaragara ubu ni uburyo FDLR ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bavugwaho ko bari gukoresha bikabangamira abaturage, kuko izasarambwe zerutse gusohora itangazo rishinja iyi coalition y'ubugizi bwa nabi. Nubwo rero nta perereza ryigenga ryabaye ngo rigaragaza ukuri kubivugwa na AFC. AFC irashinja coalition FARDC kubangamira ndetse no guteza impfu mu baturage. Imirwano mu misozi ya Fizi na Minembwe iri gufata indi ntera caractère prolongé, isura y'intambara iranze. Abasasanguzi baravuga ko ibi biterwa n'impamvu ebyiri, hari la topographie montagneuse, imiterere y'imisozi. Abasirikare bakaba rero bari gukoresha
intwaro ziremereye neza kubera inzira zo mu misozi miremire. Abarwanyi bakaba bamenyereye imisozi ya gerera, baba bafite amahirwe yo kwihisha no gutera mu buryo butunguranye. Hari kandi la multiplicité des quartiers armés, ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro. Hari wazalendo, hari FARDC, twirwaneho, gumino, android, red tabara, AFC ndetse n'abanyamahanga. Bikomeje kugenda bivugwa ko FARDC yazanye. Ibi byose ni bikomeje kugenda bihungabanya bikomeye umutekano w'abaturage. Kuko rero bigaragara, nubwo amakuru menshi y'imirwano, abaturage bo mu Rugezi na Minembwe baracyari mu kaga gakomeye bitewe nuko imiryango myinshi yahunze. Benshi barimo kujya mu misozi cyangwa kwambuka inzira zigana muri Uvira, abandi bakerekeza Bukavu. Umwe mu baturage watanze amakuru yagize ati, turimo guhunga n'abana bacu, ntituzi aho tujya, imirwano turi kuyumva mu buryo budasanzwe, bitandukanye namwe mu byumva mu magambo, ahubwo kuri ubu ngubu tufite ubwoba bukomeye ku bikomeje kugenda bigera aho dusanzwe dutuye, ubuzima buragoranye. Ibiro bikaba bigaragaza uburyo intambara y'iyi mitwe yitwaje intwaro irimo guhinduka crise humanitaire, ikibazo cy'ubutabazi bw'abantu kikaba rero cyamaze guhita kigaragaza. Kuba rero wazalendo bigaruriye Rugezi byatanze ishusho y'intsinzi, ariko intambara iracyakomeje. AFC n'abambari babo barimo gukoresha contre-offensive. Nkuko rero bigaragara, iyi ntambara yo muri Fizi ikaba yerekana ko hari urugamba rurambye kandi rukomeje kugenda rufata indi ntera. Nkuko bigaragara, nimvuga abarwanyi bafatanya na AFC, ni ukuvuga umutwe wa twirwaneho, kuko wamaze kwinjira muri AFC mu buryo bweruye. FARDC irabafata nk'abambari bakomeye bizasarambwe, abakomeje kugenda bategura ibitero bikomeye byo kugira ngo bakomeze bigarure n'ibindi bice bitandukanye. Kugeza ubu rero ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse benshi bakomeje kugenda bavuga ko Uvira nayo iri mu bibazo bikomeye. Ese Uvira byifashe gute? Uvira byifashe gute? Ni igiki gikomeje kugenda kijya mbere? Reka twerekeze Uvira turebe uko umutekano ucunzwe kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu, maze duhite twerekeza mu bice bya Mwenga turebe naho urugamba rukomeye rukomeje kugenda ruhabera. Amakuru atugeraho ndetse dufite gihamya aragaragaza ko FARDC yacunze umutekano mu buryo bukomeye kandi budasanzwe mu bice byo muri teritwari ya Uvira ndetse no mu nkengero zaho, bitewe n'amakuru akomeye bakiriye ajyanye n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda butegurwa ndetse bunibasira ibice bitandukanye. Kugeza ubu rero biravugwa ko hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abasirikare benshi muri uyu mujyi bafite gahunda yo gucunga ndetse no gusubiza inyuma uwo ari we wese. Uko rero bigaragara kandi bivugwa, nta gihamya kirekire cyangwa amakuru yizewe agaragaza ko ibice byinshi byo muri Uvira bishobora kuba byagoswe n'izasarambwe nk'uko amakuru ari gusakara ku mbuga nkoranyambaga bivuga. Ariko mu makuru twamaze kubonera gihamya nuko FARDC ndetse na Fdnb bakomeje kugenda bohereza abasirikare benshi mu nkengero z'uyu mujyi. Biravuga ko FARDC kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru yagiye akira abasirikare baturutse Karami ndetse no mu bindi bice bitandukanye birimo Maniema, bagiye baza mu gisagara cya Uvira. Aba rero bakaba barahawe imisiyo ikomeye yo kurinda umujyi. Mu yandi makuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyagiye cyohereza abandi mu byiciro bitandukanye bagiye bambuka bifashishije ikiyaga cya Tanganyika. Bose rero bakaba baraje kugira ngo bahangane n'ibibazo by'izasarambwe. Kugeza ubu rero benshi bakurikiranira hafi biba biravuga ko rero ibijyanye no kuba bashyiraho ibyo bavuga ko basakiraho cyangwa se ibyo benshi bakunda kwita bariyeri, FARDC yagiye ibyongera mu mihanda ikomeye yinjira muri uyu mujyi ndetse no mu mashyamba acungamiye Uvira hagiye hongerwa imbaraga za gisirikare kugira ngo umutekano urusheho gukazwa. Mu gitondo cya kare rero niyo makuru yarimo agenda avugwa ndetse anerekanwa mu bitangazamakuru. Ni mu nyemerere twerekeze Mwenga turebe uko urugamba ruhagaze, aho mu gitondo cy'ejo kuwa kane ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2025 mu gace kahitwa Muhuzi muri teritwari ya Mwenga, intambara ikomeye yarakaze
hagati ya AFC n'abarwanyi bakomeje kugenda bagaragara ko ari abazarendo. Amakuru yemejwe n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego zibanze muri aka gace aragaragaza ko impande zombi zanganye bikomeye muri aka gace. Umwe mu bayobozi yagize ati barimo kurwanira kuva mu gitondo muri Muhuzi. Inyeshyamba za AFC zavuye mu ishyamba rya Mutundi muri teritwari ya Mwenga zifungura indi fro. Kuri ubu urugamba rukomereje muri Muhuzi. Inyeshyamba za AFC zari zafashe icyemezo cyo gukoresha muwavre do bombardement, igikorwa cya gisirikare cyo kurenga ku murongo w'umwanzi no kumuca inyuma. Bivugwa ko rero nyuma yo gukubitwa hafi y'ahitwa Rubambe, izi nyeshyamba zaje kwisanga ziri guhungira mu ishyamba ry'ahitwa Mutundi nk'uko abatanga amakuru babivuga. Umuturage yagize ati kuva imirwano ibereye hafi ya Rubambe, inyeshyamba za AFC zahungiye mu ishyamba ryitwa Mutundi, bavanye imbaraga nyinshi bakomeje jusque en carrière minere de Kahumbi. Aho rero avuga ko benshi bagiye bagera hafi yitwa Muguti hafi ya Muhuzi bagerageza gusatira Kahororo nk'uko bitangazwa berekeza Minembwe. Ibiro bikaba bigaragaza ko AFC iri gukoresha strategie de projection offensive, uburyo bwo kwagura intambara ikava ahantu hamwe ikagera ahandi kugira ngo barebe ko babasha kuba bakongera ibice bagenzura kandi bikungahaye. Nk'uko rero bigaragara, andi makuru akomeye aremeza ko imirwano ikomeje yageze no mu bice by'ahitwa Kanyantende mu Ngutu, mu kagari kayitwa Muhuzi, muri grupoma Kigogo, muri sheferi ya Ruwindi. Nk'uko bitangazwa, biro bikaba byerekana ko urugamba rwafashe caractère de expansion, kwaguka k'urugamba mu buryo bw'abasirikare. Iyi mirwano rero ikaba iri kugera ahantu henshi icyarimwe, biba bigamije gusenya no guca intege umwanzi ndetse bikamubuza consolidation des positions nk'uko bivugwa. Umwe mu banyamuryango b'imiryango ya za société civile yavuze ko AFC yinjiye mu ishyamba ryitwa Mutundi, urugamba rwafashe entre dimension. Nk'uko bigaragara, kuva AFC yakinjira muri Mutundi, intambara yahise ijya ku rwego rushya. Ku ruhande rumwe hari abazarendo bafasha Fdnb mu rugamba, ku rundi ruhande hinjiye inyeshyamba zivugwa ko zikomeje gukorana n'ibi bikomeje kugenda biba byose bakabigiramo uruhare. Biro bikaba bigaragaza ko urugamba rutakirurwa AFC na FARDC gusa, ahubwo rwamaze kwinjiramo benshi mu barwana nk'uko bivugwa. Hari abavuga ko rero AFC iri gufashwa na Twirwaneho, ariko hari nabo ku ruhande rwa FARDC bavuga ko hari indi mitwe iri kubafasha, irimo imwe mu ikomeje kuvugwa ko ari Red Tabara Android nk'uko babivuga, ariko nta makuru yigenga arabasha kumenyekana agaragaza ukuri ku byo FARDC ivuga. Ku munsi wabanje imirwano yari yabereye mu gace kayitwa Namaramara muri lokality ya Karemba muri grupoma yahitwa Busimburu Kinji muri segiteri ya Intobwe, aho wazarendo na bamwe mu bampenya bari bahanganye bikomeye na za AFC. Nubwo rero nta ruhande rwari rwatsinze ku mugaragaro, buri ngabo zakomeje tire de sans position gufata umwanya ndetse no kurinda ibice bagenzura nk'uko amakuru yagiye atangazwa bigaragaza. Iyo usesenguye urugamba, AFC iri gukoresha uburyo bwa par infiltration, kwinjira mu ishyamba no mu misozi kugira ngo barenge amaso y'indege z'intambara ndetse n'ibikoresho bya za drone FARDC iri gukoresha. Ibi biratuma wazarendo n'ingabo za FARDC FDNB bagorwa no gukoresha artillerie kuko abarwanyi ba AFC baba bihishe mu mashyamba. Ku rundi ruhande wazarendo ndetse nabo bakorana bafite avantage numerique, ubwinshi bw'umubare, ariko bakaba bakennye ku bikoresho bya gisirikare bigezweho muri ibi bice. Niyo mpamvu bakomeje kugenda bagaragaza ko bari gutsindwa bizato nato. Ibi rero ni ibintu byagiye bitangwa muri raporo zikomeye zagiye zitangwa na Jire Murumbi Kinshasa, agaragaza ko bakeneye ibindi bikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Mwenga ni kimwe mu bice na byegere Minembwe na Intobwe bimaze kuba byaba ibibazo bikomeye muri aka gace. Hari impungenge ko uyu murongo mushya w'urugamba ushobora kuba wakinjira
mu bindi bice bitandukanye, bikaba rero bizakwira mu bice bitandukanye birimo Fizi ndetse na Uvira. Hakaba imirwano ikomeye kuko hose rero hari ibikorwa bikungahaye cyane ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ahantu h'ingenzi mu bijyanye n'ubucukuzi. Bikaba bivugwa ko hamaze igihe kinini higarurirwa. Intambara yo muri Muhuzi ntabwo ari iy'abaturage gusa, ahubwo yerekanye ko ari intambara yo muri Kivu yamaze gufata urwego rw'akarere. Abaturage baracyari mu gerahiro, imiryango myinshi yahunze, n'abashinzwe umutekano bo bavuga ko urugamba ruzakomeza kugeza igihe bazaba bahanganye n'abo bahanganye bazaba birukanye. Ibi rero akaba ari ibintu benshi bavuga ko bizagorana kuko buri ruhande ruri gushaka uburyo ki rwagira ubugenzuzi ku bice byinshi by'umwihariko birimo umutungo kamere. Abaturage barababara, imiryango myinshi iri mu kaga gakomeye. Imiryango mpuzamahanga imaze igihe kinini isaba ko ibiganiro byo byakoreshwa amahoro n'umutekano bikongera kugaruka, ariko bikomeje kugorana. Ni nuko dusoje banywanyi page y'amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, itusho ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.